Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Galasya, Kapitulo 6, versikulo 8. Tati agmula, iti maipaay, iti lasag na, iti lasag apitin nanto ti panagrupsa. Ngem day ta agmula a maipaay, iti espiritu apitin nanto ti biag nga agnanayon. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyatim ako ng tatang. Puro sekong tinalom alang ka. Nagdakil oh. Ay, aguray ka ah. Limabas talaang dito'y bangkag ni kumparik Aboni. Agpuros kan iti bunga timula na. Awan mo't makakita ka data. Puro sekaw. Awan mo't dito'y bangkag na. Amangan no paluuman na pay data. Saan? Nagadati bunga na ni. Sige. Purusam nga rodan. Darasam. Tapno awan ti makakita ka data. Iyawat yung ordi sakaw. Iso ti pangikargaan tayo. Unay mo ten lakay. Awan mo ten di papalumon ta bunga tilang ka. Sino nga ta tinangala? Kat addalang dito'y puon na idinaminsan. Anya mo't nagita ka aruban. Apa akas ti ugali da. Agala dalatan iti sanda amula. Ala, bayamon bakit? Panabalita dupay ti bunga na. Apa asaan mo't nagtubo dagiti mula tatatang? Hun nga rod. Man-mano ti nagtubo ang nagbunga. Dagiti mula ni Uncle Buni, nagtubo amin. Agburburas da pa yun. Awampay kid din ti maburas asidaan. Naigas amin dagiti bunga da. Nagbabasit lang arudan. Ay, sapay agpapaalan ni nanang mo iti bunga tinatang. Ngamawan mo't mayawit ta. Di kagda nagtatang. Inak agala iti bangkag ni Uncle Buni. Amangan o da makakita kan ka. Iranak nga awan. Sige. Punwam nga ron dito yung supot. Tapno at da mayawit ta sidan tayo. Nagmetag puros iti bunga tinatang ni Uncle Buni. Nagado. Adwak ti purosak. Dito. Ha? Uncle Buni, ada ka maggayam dita. Di nakita. Ngam itayak pa yung aglinlinis dito'y. Kasta ka di, Uncle? Inton maminsan na kaya't mo ti agala iti bunga ti mula. Ipakadampay kanya ka? Sanak mo't nga agung ituin? Sige, agpuros ka lang. Ado ti bunga dagiti mula ka natin. Aywan, kumusta ni tatang mo? Mayat mo't lata, Uncle. Iso na lang, tasana nagtubo dagiti mula miya natin. Malugi kami manin Sapay nagdakkel ti nagastos mi. Nagadunday ta na puros mo abunga tinatang. Lito. Napuno day ta supot. Imbag man, tawan nakakita kan ka. Kit no nakita nak ni Uncle Buni. Anya? Nakita na ka? Ang hindi na inong tantatang. Kung ano kaya't kutag puros, ipakadakan ko ana. Kasta? Imbagak pa'y asana nagtubo amin dagiti mulata nateng. Huwag nga rod. Apay nga tangag paiso, asaan ang nagtubo dagiti mulata. Agsasarunon samutin dagiti dumtang amalas iti biyag tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanang! Adda kaming kanitatang! Nagaduti nyawid miya nateng! Lutwon nyaw! Lito. Apay ngay. Kaslawan ni nanang mo dito'y balay. Napansa mo nakikaruba. Nanang! Aday Jessilid ni nanang mo. Ay, umay ka. Apayan ba ka? Agkakapsutak. Maulawak matan. Anya? Gapo na sa iti pan nakaigalis ko idi ijay tambak ti makagapo. Anya? Sige, taipanda kay di ospital. Kita amlakay. Talaga a bendisyon na ni Apo Diyos dagiti tattao anasaya at itipada da at tao. Apa anak ko namday tabakan? Amin atarakan da manok di takaruba na pestida. Ngam kita dagito'y tarakan ta na biyagda.
Uwan nga rin. Nagaduti nakita nga kay wara ang manok. Hindi nagawin ak dito balay. Iso nga dapay na partsyon tayo asidaan tayo. Ay, wan gayam lakay. Nadamag mo ka din nga di ospital ni Kumarek adalin. Apay, ano? Naulaw ka no, kan agkakapsot. Pampanunutak nga rod ang mapanbisitahan ni ospital, tamapan ko balunan. Ay, kat mo na. No, dalakat mo yan. Mampang ka. Mang puros kantuman nga rod iti bunga ti mangga, ta iso ti inayon ko nga ibalon kan kuana. Nasaya at matantiriknak, mare. Kat kuna ti doktor, adanda ni akon makarwar dito'y ospital. Ay, nasaya at matno kasta. Katap no ad-ada pumigsa ka, inyalaan ka iti si daam amanok, kan prutas. Iso matlagayam amaangot ko. Naluom amangga. Ado ti impaluom ko abunga ti manggami, mare. Iso nga aguma ka. Ay, agyaman ka, mare. Ay, si kaman lang ti kaaruba ang nakalagip. Nga umay bumisita kanyak dito ospital. Ado siguro ti aramidan da, kat saan da masango ti umay. Sapay la ko mga rod. Tamakarwara kun dito ospital. Ay, makapauma ti agtalinaod dito eh. Lito. Apay ang nagado ti tao di tabangkag ni Uncle mo, Boni. Kit naman damamit nga agpapabura sa dibunga ti manggada. Nangina ti presyo itatatang. Isa nga dinanundan dito mismo bangkag da. Kasta ka di. Ado man ang ti paglakon da Uncle Boni. Ay, agprog-progreson ti panagbiag da Uncle mo, Boni. Napadakkel dan ti balay da. Gumatang da pa'y kanun itilugan da. Para bunag itinatang da. Ay, makapaapal at talaga. Apay nga ta puro malas dumdumtang itibiyag tayo tatang. Jack amo, Lito. Jack masungbatan day ta sa ludsud mo. Problema ita dagiti padak abong mabangkag ti kinaawan ti Danom. Bakit? Wen nga rod, manungaminan alawas asaan ang nagtudo. Jesus, nakaamak. Maksat adagiti mula tayo no awan Danom. Naskan nga agkararag tayo, nga agtudo kuma, lakay. Wen bakit? Daitan, ti aramidin ta ita. Pare, nasayatan naranaan ka dito bangkagyo. Wen, taumay ko inturong jay Danom di ta irigasyon. Addan Danom? Wen, adan. Ano kasta, mabalin akalpasan dito eh. Ipaturong kuman mo't ijayan ko. Tapno makapasibugak mo't kadagiti mulak. Ay, kita ka, numabalin. Apay, sana mabalin, pare? Adupay ngamin dagiti dadduma dita, nga agkasapulan iti Danom. Agkasapulan akmet. Kita ka. Angam no saan nga umabot dita bangkag mo ti Danom, ay pasensya kan. Naganon ti Danom nga gayos tatang. Nagmayat kag sibog. Limabas dito itay ni Uncle mo, Boni. Kitkidawon na, ama ipaturong mat dita bangkag na ti Danom. Anya nga timbagayo? Ay ket kunak akita akpay Iyo'y kan iti Danom nga kalboni. Nakaadun iti apit na. Tatamot nanti sumaruno ko mga agnumar iti Danom Day tamat nga ro ti pampanunutak. Di tayo ikan tatang. Tapno maksad amin amula na. Awan lata bakit? Saan mat akayat ni Pare Manuel nga ipaturong di Danom? Iji bangkag ta. Unay mat day ta kumpare mo lakay. Di da malakasyan mo't da tao. Problema lang arod ti kinaawan ti Danom. Sapay kumarod tagtudo. Uwang arod. Uri may salal daw ko matapno masibugan dagiti mula ta. Agkararag tayo lakay. Sapay kumatadanggan ni Apo Diyos ti kararag tayo. Amom nanang, nagado ti Danom iti irigasyon. Nagumuma kami nagsibug ka ni tatang. Ha? Kasta ka di? Ay kat nasaya at ano kasta? Kat impasublat yung matlang kada kumpari aboni, jay Danom? Di may pasublat Apay kumangay. Na, ulay kayo matan. Apay nga ipaidam yung ay. Kat no nagsaya at da kada tayo. Anya na saya at mat nanang. Ayan ni tatang mo, takasaritak man.
Ay, awanan. Patsim no agtudo. Manuel, Hmm. agsarita taman. Apay adi mo kano impasublat jay danom kada pari Boni. Nangibagakan ka. Nilito, ammom, idi na ospitalak, nila ang kumarek nga Almira tinapan ng bisita kanyak ija ospital. Para lang day taabasit abanag. Saan abasit abanag dayjay? Iso lang tinakalagip anang bisita kanyak. Idinto tasaan kami mat anasinged nga gayam. Bayam ka de. Ita kami lang nga bumawi ka nilito. Kasano kuma ang masiguradom ang makabawi kayo itan? Ado ti danom iji irigasyon. Idinto taawan ti danom iti bangkag ni Pari Boni. Kat sigurado, malugi. Unay matanday ta akinada kas ti panagpampanunot mo, Manuel? Ah, Apay akasta ka! Kilaat mo tan alimami isti pulo iti angin, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, na. Apay nga tayo. Ne, anya nga dayjay. Agtudo lakay. Ah, Aday ka oh. Agsaprin di tatawa. ne, agtudo mo nga agpayson. Wan lakay. Kat nagpigsa ti tudo na. Maalala, tairikip ko man di tawa. Masibuganan dagiti mulam. Uwad, bakit? Saan ko nakasapulan ti danom iti irigasyon? Ay nagyaman hak. Dinangag ti Diyos dagiti kararagta. Lakay! Manuel, agreeing ka! Malaylayusan day ti balay! Ah, tapay! Itay pa'y lanakpig sa titudo! Anya? Riingam nilito! Tagtitinulong tayo ang mangingato kadagiti gamit diti balay! Simra kan ti danom diti unag! Oh, nagtig sa titudong lito. Kasanong dagiti mulata? Yun nga, Oh. tatang. Isunod ti panpanunutan. Adun ti danom iti irigasyon. Pinayan pa ito panagtudo na itinapiksa. Malayusin at imulat ha. Oh, diyak pamulitan ti aramidan ta. Masapa tayong tumbigat tayong takitaan dagiti mulat ha, tatang. Ay, awanan ah. Sigurado ang nadadaal dagiti mulata. Apay adi mo kinaduan nilito ang napan iti bangkag. Saanan? Amok mutlaan, noon niya ti makita. Masaktan lang tiriknak. Dus-dusaan da tayo samot ta niya po, Diyos. Jane wang tayo bagat. Nuapay gamit adyak man la na panunot ng inyawid dito balay. Uy, Nakasta. Dakal, tipukaw tayo. awanan bagat. Mabalbalsan tayo na. Oh, addang agrigat tayo. Ni, saan ano dagiti mulami ka ni tatang? Kat, Jenwang, ang mga nunaya ano doon? Ha? Mayat na tipan na kaipastor, Jenwang mi. Asin nga tati nang ipastor? Kan, saan analayos dagiti mulami? Ne, ata kamat gaya man. Dito. Ha? Uncle Boni? Pumarbangon pa lang iti mayak dito bangkag. Tay may kukinita dagiti mulak. Saan daan ano? Iso nga, lininisak mo tan di barado nga irigasyon. Tano jak aramiden, sigurado ang malayos ti mulayo, kat mayanod. Kat pati pa'y tinuang nyo, mayanod. Ah, agyaman ak Uncle Boni. Nasayaat ka unay. Ayan ni tatang mo. Sana si Murot, Uncle. Ibagam ko na. Asaan anan ano dagiti mulayo, wen? Wen, Uncle. Ibagak aga po kada kayo. Ket saan anapirdi dagiti mulami, ken saan anayanod tinuang mi. Asino kumangay ti agtitinulong, no saan ada tayo nga agkakalugaran. Amo bagat. Nagsaya at ataw ni Pari Boni. Wen nga rod. Itilaksid ti panang ipaidam yu kan kuha na iti danom. Tinulungan na tayo pa'y laang. Mapanak iti balay da itamatlaan. Tapno mapanak agyaman kan kwa na. Ay kat, nasaya at dayta nga aramidam. Isunsapay kiddi. Nga agsasaruno ti kinamalas a dumdumtang itibiyag ko. Gapu iti mading aramid ko. Kan panunot ko. Kastamat lang ti pampanunot, lakay. Iso akanayon tayo ko mga agaramid iti nasayaan.
iti pada tayo a tao. No agmula ka iti kinaimbag, bendisyon ti agsublikan ka. Ngam no dakas ti imulam, agsublintumat kan ka, kas karma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbiag amay maysa iti letang, ngam ti makikabalay iti naungat kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hoy, Bitoy, agriing ka antayin kay wayway ti kalding. Sumangpat to ni Nanang, agungat tumanan. Makaturturugak pa'y. Matamdamaday takalding. Saan da pa'y amabisin? Bumangon ka kit di ta, antayin ka giwayway. Makaunan to ti kaaruba ama pa nagiwayway. Nalawa mo't ti banday apang iwaywayan. Nagado apambar mo. No sumangpat ni Nanang, asaan pa'y ana iwayway ti kalding. Agsagana ka, taungtan na ka. Anyamat tan. Ila ko kumangaminan dagi di akalding. Uno saan? Parchan. Apay, ayan di adim, jakmanan makita. Napan nagiwayway iti kalding, Nanang. Nagladawan, nagbuntog kayon to mga gunggunay. Oh, saan ka kadipa nakaluto? Nakaluto ako, Nanang. Inakbalunan ni tatang iji bangkag. Apay amasapol nga isursurot mo pa itibalon na. Agawid kumaang nga umay mangan. Isupay ka no ti maubrana, Nanang. Kasimat no umay pa'y mangan dito balay. Kalpasan nagsublinto manon. Paasi kasukit di ajay amayo. No imay nangan sa nagsuble. Dinasaysayaat. Nakitak jay agamay jay bangkag. Awan met ni Bile nakadwada. Amang anuada na panan na. Wanaw, dimmi karmanan ati kinasadot na. Ay, nakaro jay anak mau. Nalaing agriklamaw. Nalaing pay asumaaw. No agtrabaho, sadot mait. Imbag lakit din, tanasingpat ni Tonyo nga asawa na. No si kalatikas jay, amang no pinaramanan kan. Day takit sumangpit dataw na bambanaw sa sumanao ti madanon ka wa nakabanikas. Ay, adan to pan nakapon no ti salop ako nada. Nuanya ti aramiden ni Tonyo kinibilain. Saan kunto nga isakay? Kanayon ko matabagbagaan ni Biled, ngam awan mo't denggan na. Apay, di mo makita nulumlumnek ti init wano saan? Tapay adamagan, nulumlumnak wano saan. No makitam adandanin lumnek jay init, kayat naasawan, oras ti panag-aawi doon. Makitak pa'y matigagay ka. Iso pa'y ti magay ka na. Nalawa, tinaruutan apasit na. No nasakit day tasikit mo, agpailot ka manan. Makailot. Huston, nakaluto ka din, tani. Bisina ka na pa nagtrabaho. Nene, nakaluto ka din. Mabisinda ka noon. Di mo pa'y amuno nakaluto wano saan. Anya nga iti raramidem. Alangan na sakpay lang tagluto. Kat adamit dita ni Nene. Awan mo't aramidan na. Apay nga awan obra na. Kat no iso mo taglablaba. Iso pa iti para dalos.
Di ka di maasi iti asawam. Di mo lang nga ron tultulungan iti trabaho na. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay na, apay kumaasaan ko nga ungtan, no jak magustuhan ti aramid na nanang. Anya pa'y laang ti sapulam. Nagagat, naanos, idinto tasika. Anya ti pa nagkitam di tabagim, ha? Agyaman kit di ata kinayat ko kat naglaag. Nagagat ko nam, ngam di namit maitad amin akayat ko. Apay, agbisbisin ka kaday. Saan ka di amamitlo ka amangan iti agmalam? Ay nananang, saan laang maikarga iti tiyan ti kasapulan ti tao? Adupay! Anya pa'y laang ti sapulam. No kayat ko ti agpasyar, awan kwarta. No adda kayat ko agatangan, awan kwarta. Ay, day talag palailang kanaglang ay ti kayat mo, ha? Tulungam ka ti asawa mi ti trabaho. Ha? Nanang, apay ngayong guyod mo day tamay sa akalding. Adda gat-gatang iti kalding, inak ilako. Ano ka din ni tatang nga ilakom? Apay masapol nga muna. Awan ka di ti karbengak amang ilako. May mayat ano amuna. Amangan no birukan na. Bayam abirukan na. Kasapulak ti kwarta. Ikan nagtumot nga ruda iti mapaglakwam. Sige, ikang kanto iti 10 pesos. Ha? 10 pesos lang? Saan matakin di tigatangak? Anya tigatangam, aber. Gumatangak iti kasapulak iti pagadalan. Adulamen. Belen, inlakom kano mo ti kalding yaw, adi mo man laimbaga kan niton yaw. Ay nananang, awan ka di ti karbengak amang ilako. Asawa nakmata. Ti agasawa, pag numuanda pa iti amin, sakbay ang mga rami da iti may sangadang. No siya, saan amasapul deta pag numuan? Kasano no di na kayat? Adang arod kayat ko agatangan. Ay, saan nga umno day tarason mo? Saan ananakam ti kasta nga asawa? Apay kumaasaan ananakam? Amukit di ati aramidak, taamok nga iremedyo no adda ka sa pulak. Nga oray saan mo nga iuman, nga umuna iti asawa? Apay ako orang timay sa akalding nga, ibar. Ha? Saan ka di nga imbaga ni nanang, tatang? Katnoin la ko na. Inla ko na tayo nagmayat apangganakan akalding. Isumati ko na. Ila ko na kano, takasapulan na ti kwarta. Nangaramatan na ngay. Awan mo ti amok. Damagan yon tuan ni nanang. Talaga damagag. Sayang, di pangganakan akalding. Di pa imot na pintas akalding. Amangan wagungot tumanon. No, apay mo takas jay tinayo. Ipapilit na ti kayat na. Agpaiso ay ngayon lakom ti may sa akalding. Adda ka di reklamom, nabayag adinak inikan iti kwarta. Di mo ko na nga agungot ka, gaputain lakok ti kalding. Jay pa imot nga rod kapintasan ti lakom. Jay na alas ti lako kon, kaya't dapay nga rod agatangan. Pangganakan jay lakom. Dayjay nga rod ti kamayatan kan kadakkelan iso nga iso tin lako. Sayang. Uray kumano dagitay babasit tinangalami ti lakom. Narigat alakon dagiti babasit. Nalakapay ti gatadda. Nagusaram aya iti kwarta. Adda may naglako iti alahas ijay tiyanggen ni Masang. Ginatang ko ata na pintas. Amangan no adda makaun amang gatang. Day talat nang ilaklakwam iti kalding. Di naklang arudan masagutan iti alahas. Nasakit pa'y tinakam mo agumatang Maminsan lang mag. Darasam ti magna. Tamala daw tani ti pagadalan. Nangagkot imbaga ni tatang, idi pimanaw ni nanang. Anya tinanggag mo nga imbaga na? Nauma kanon kan ni nanang. Imbag ta saan ananggag ni nanang? Saan Tapimanawan, idi imbaga ni tatang dayjay. Kasjay mo't ngamin ti arami di nanang. Di na pa'y tulungan ni tatang iji bangkag. Naganos tumot ngamin ni tatang? Kasano? Kat irugi pa'y laang ni tatang ti agsaw? Ngam nakaadon ni nanang iti na ibaga?
Nay, anya ka di da ito ipatpatakder mo dito'y bangkag, baraw. Magipatakterak iti kalapaw ko, tang. Apa amang ipatakder ka pa'y laeng? Adayo iti danom dito'y. Anong saktiagsak dun, ah? May mayat dito'y tanaulimak. Awan tinangiwat a tao. Nauma ka kadain iti kinalaing ti asawam nga agsaaw, baraw? Naulimak dito'y tang. Noy balay. Ngiwat, kas kadaungat ti mangmangag. Naruwam ti asawam. Idi pa'y lako mga inikam iti liksyawn. Dak ngamin ka tiriri tatang. Inananusak, barang agbaliw. Ngamawan mat. Ay, siya kung ti agkit-kit daw iti dispensar. Gapo iti ugali ti anak ka, baraw. Awan basol yo tatang. Magkait ko lang ngamin ti agmay maysa. Tapno makainanamot da tao. Apay ngagdardaras ka amag na, tatang. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Tapno jakon mapan iti balayaw. Adda ka din napatag nga ibagam, tatang. Adda ka di pa'y panang ipatag mo iti asawam. Awan no awanain. Ni, anya ngay day taas sa ludsud yo, tatang. Amom ka day anaumaken kan ti asawam. Pagkunaan nyo man. Anya kat tanauman. Kasapulan nak nito nyo. Ti kunam. Agar aramid itay ti kalapaw na iti bangkag. Makita ano di nakasapulan. Ay nakastalaang itaa. Ngam inton agangay kasapulan nakmutlaang. Puutin nyo ti imbagak, tatang. Belen, adda pagpatinggaan ti anos ti tao. Napanakal kalaunay. Jak mamati adinak tumala kasapulan ti asawak. Makitan daw. Tatang, apay day takaldiro kan pinggan? Ay, mabanuga ka agawit kan agsubli di bangkag, barok. Kayat mo asawan? Agyan ka ni Jay Bangkag? Wan barok. Naululimak ijay. Namadayo iti danom ijay Bangkag, tatang. Awan ti bubun ijay. Makasakduak mahit, barok. Umayak nga rudmat ijay. Tasyak ti para sakdo. Kinitugot ko dagiti kalding. Taijay kun nga iwayway. Kasanong ti panagadal mo? Agadalaklat taa, tatang. Kabaalak ti agga po ijay Bangkag, ama pan ijay pagadalan. Intang araw din, barok. Awitem ti daduma, ha? Tatang. Anya itati makunam. Tasaanan nga agaw-aw iti asawam iti balayaw. Anya kumangay. Iso ti pimanaw. Di agawid no kayat na. No saan ka kumaan na labas? Adayo ang mapanuno ti asawam ti agyan iti bangkag. Apay ko mga aglablabas ako na yun, nanang. Di mo lang arod tultulungan iti trabaho na iti bangkag. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay, di mo man laikan iti respeto. Kunak no agawid mo't laang. Ngamsaan mo. Anya ngay taramidag, nanang. Agbalbaliw ka. Kaan, agpakumbaba ka iti asawam. Makapakpakumbaba? Iso ti pimanaw, di iso ti agawid. Iso Ngam, saan mo mauray, tanauman kan ka. Kay kayat na ti agyan iti bangkag, gapo, tanauman kan ka. Ay naanak ko, saan matan nga awid ni tatang mo? Kay kayat na kano iti bangkag, tanaulimag nanang. No daduma. Umay dito yamang kita kanyak. Sag sublimat lang iti bangkag. Anya? Umay ko nam? Wen mat? Inmay manan itay. Iso tinangtad iti indangdang ko anatang. Di na kadidinamag wenno sinapol? Saan mat nanang? Imbag nga agawid ditoy. Ngam di na kano kaya ti makarangrang a tao. Nauma kanon. Ay, nene, kayat mo ka di nga agawid din ni tatang mo dito, anak ko. Kayat ko Ngam nauma nga minan kada kayo. Agbalbaliw kayo nga minon. Tapno agawid dan kan ni Bitoy dito'y balay. Imaya, taumay kayo kumapagawidin iti anak talakay. Naulimak kami iti anak ta ditoy. Apay kumamapan kami iti diso a makarengreng. Ken makapasakit itirik na ti kapalay. Saanan lakay? Agbalbaliw akon.
Nakaamirisak idinabayag adi kay nagawid. Maramid mo na ita? Wen, ikarit. Agawid tayon. Ikang ka iti may sagon taway. Ngem no saan kang agbaliw? Agpinasin siya talangan. Ngem talaga akayat ko tinaulimag adiso. Ikarit lakay. Agbalbaliw akon. Promise. Adayo ang naragragsak ti pamilya, no natalinaay ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inikay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.